kung sa ma-inspire kita karong buntaga sa storya so sa Mindanao film actor nga baguhay lamang nga nakadog sa 2021 Indo-Singapore International Film Festival. Walay lain pa kundi si Sir Luis Ravelo. Maayong buntag Sir Luis and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Okay lang po. It was sobra kaanyag akong kabuntago no kay syempre na ako diri karon sa GMA Regional TV and kauban ko ninyo and good morning diha sa imuha attorney. Ato kining iskuta ng inyong movie nga entitled Motherly Father nga usa sa mga entry sa 2021 Indo-Singapore International Film Festival. Kundi usa ikaw sa mga duha kat mga taga Mindanao nga nakakuha sa supporting lead roles. Sir Luis, can you tell us more about the synopsis about this film? Anything that you can share to us about this film? So kini na film no is naga-focus ni siya sa LGBT community pod kay ang main character usa siya kaamahan na sa iyang dughan babae siya isa sa kainahan. So mo nang ginatawag namo na ang film kung sa Tagalog ang tatay kong nanay. So ano siya murag ginatago niya sa iyang mga anak ang iyang tinuod na gusto niya sa iyang dughan pero iyang mga anak kabalo na sugod pa na naay something sa ilahang amahan. How did it all start ba for you, Sir Luis? Because I'm sure daghan pod kaayo mo nga mga nag-audition for this role and you were amongst the special ones who were able to make it to the team. No, gikan pagid mo og Mindanao. Please share us more about your journey for this film. So I think every journey naman it all started from a dream. So dream jud na ako maging usa ka aktor dinhi sa Pilipinas. And I did workshop and na-meet na ako si Direk Rom Burlat which is the director of this movie. So nag-workshop ko sa iyaha sa pipila ka bulan and sa akong mga natun-an siguro nakita niya akong potensyal sa industriya sa showbiz and diha ko niya nakuha para ihatag sa ako ang role na Adan and ako usa ko kamatinyan lang taga Davao Oriental lumad na matinyan and I'm so grateful kasi coming from Mati which is easterly tip ng Pilipinas naay something na talent jud sa ato kulang lang tawag opportunities para makaanhi dinhi siguro sa metro para maka-appeal sa mga pelikulang Pilipino. So, I'm grateful lang kaya nakatagan kong opportunity. Siyempre, suportado kaya akong parents and without their support, dili ko maabot dinhi kung asa ko karon og ma-appeal sa pelikula. Unsa pud ba ang mga challenges or mga hurdles nga inyong naagian sa inyong team or ikaw mismo that you had to deal with while shooting for this film? How did you cope up also with these challenges? So attorney, as unang sabak po sa industriya ng pelikula, for my personal challenges, dako jud kayong adjustment kay I had to set aside my personal life to in character that person. Role na ako and I really inculcate that character and that is one of my challenges. So pero for the whole team naman, I think the challenges is the pandemic itself kasi it is so hard for us to take a shoot. Siyempre, we need to abide the guidelines, the protocols of the new normal in creating tapings and such. And I think that is the main challenge for us. And also siguro to collect the actors since kami sa mostly sa from the south part ng Metro Manila. So I think the communication then and kasi syempre we can have a meeting physically. So yun, Zoom lang and siguro minsan may mga conflicts sa time, may mga hindi nakaka-attend and I think that is one of the challenges po. Nakuhaan gyud og inspirasyon ng storya sa imong kinabuhi, Sir Luis. So, any message of hope and encouragement naman hilabi na sa tanan nato mga viewers na gusto pud mamahimong usa ka aktor gaya nimo? This is what is
ginabutan dyan ako sa akong sarili, no, that our dreams are valid. Even if, syempre, as an actor, there are madaming mga friends nato na mag-doubt sa ato, even our family or relatives mag-doubt sa ato. But if we try our best and we really inculcate in our mind that we really need to really work hard for this dream, makakamit natin na ang ating mga pangarap. And I think the best way to achieve your dreams is pray, and as well as combine it with hard work. Daghang kaayong salamat, Sir Luis, and once again, congratulations to you and your team sa Motherly Father. Daghang kaayong salamat! Thank you so much po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.